vaatasin veri. Mu paljas iho oli kui palaviku. Isse vaiki ja külmas sängu vere peal ja kiskse hinda seest karvu välja. Kui nõnast või mõnest salahatsest paigast karvu välja kisku, siis on see õigemalt väga hallus. Pärast ei näe koleri, või tunne ei vähepealt. Tuule õdakul näbas mul kõrraga väga halle. Ma tundse, et mu kiusse oma pikast kasunud ja ta oli jõudnud kõik see üle eile. Siis mõtli kõrraga, et kas nüüd, kui see kõik on mööda ja ma oleks elo ja ooda impsu kirju ja suu andmisi, kas siis nüüd saad ja võid mulle veel rohkem haigetada. Leçon 9. Mon corps nu semblait fiévreux. J'étais assis, voûté et silencieux au bord du lit, et j'arrachais des poils à l'intérieur de moi. Quand on arrache des poils de son nez ou de quelque endroit secret, au début cela fait très mal, mais ensuite plus du tout, ou du moins on ne le sent plus. Ce soir-là, je fus pris soudain d'une violente douleur, en sentant que mes cheveux étaient devenus longs, et que j'avais réussi à supporter tout cela. Alors je me demandais si maintenant que tout cela était passé, et que j'étais encore vivant, et que je n'attendais plus tes lettres et tes baisers, si maintenant il serait possible de me faire encore plus de mal.